boy, they don't tag on with murder case in the spiritual world. Huh? That murder case will bring a lot of things on Naira Marley. Physically. Naira have to be very careful. Because of this issue, now they are trying to kill me. Everybody in your world, please help me if I die. Whoa, Naira Marley kill me. A young upcoming artist from Nigeria, Annie Dean, I will be a name no, I different a Mohbad. Mohbad will be a name say Naira Marley, and I had a signer no, and the two on record label so. Na abusuya OneGod the nation sia kama president eba abonten edi nsemi beto ho se eye sa Mohbad yi amanfo ebi abopo epeso mu kuno na omode hye eye Naira Marley because sunsum wiase no abeto se omode ewuo murder case ebeto eye Naira Marley no so said de be ya ni music career no ebekọ fom na omode be fa eye ono ane nkura otete wo so aba amu abeji din pa because o ma anya na sa abranten ebeblo na abuso OneGod beto abonte no yenuanom Ghana fo no bi send koma Nigeria no wate ase omam wo ho no bi emom bedi na atam ye pa ema Ghanaians na so ankasa bi edi abuso OneGod the nation sia OneGod wate ase kama president omudi na atam na kama president de wo se edin kama no de na ebe happen na yeda so le ya asema kama president beto abonten emrebia atwam na enyansiye no ahape yenua abrante friend Mohbad threat message upon message say call no so video crowd obeye epa akere say owu a yemusa aye Naira Marley no because other the boys tata no na busa OneGod be kan asem nya na nsi yo but ne asi abrante no wafirim yakunu yaya yenkotie ensemfu a abusa OneGod the nation sia erebeto abonten a amanfo so ligina no so di na tem no ye a mbeta adwenepahene nka the nation sia cause of the land omunhirawo Aguda, I get one thing I want to tell one of my guys from Nigeria. Okay. One boy they call Naira Marley, Million. That boy, now he is singer. Okay. And you forget the song he sing. You don't know his song. No, I don't know. You don't know his song. No. Oh, remind me. make I remind you song. Yes. Oh, I bet. Inside Life. Wow. Wait till you get Inside Life. Inside Life. Now he sing on Naira Marley. Inside Life. Yeah. Inside Life. But that this boy, they don't tag on with murder case in the spiritual world. Huh? That murder case will bring a lot of things on Naira Marley. Physically. Naira have to be very careful. The darkness from the mother's side will spoil plenty things on his way. Because there are so many things that guy will get on this earth. And he should come down and know the kind of friends he move with. Okay. Otherwise, they will put him in big trouble. That one will bring matter for land. We know they like him that way too. Okay. Abusuya Edemrika akotie eye ensama abusuya OneGod the nation sia kama president what you say gods of the land ayi no so mra meje sabio ya TV ase a yeni enhunu ade na wonka hintasem emfa enkyere ye kotie ensama the nation sia ebeka ye utum say ye ensama emu oduye pa na ya na Africans no sabi ensem bi say ebeba ne yenya obi a sabio wodimu obi a nananom ema ne yikyere ebeba abonte beka ne edi natem yemfa enuma serious ensem fo ba ko menu bia the nation sia me adwenepahene ankasa kra no mahunu se wodi kan aka later no esi no ensem bebre e o media no so na ya na ya so wedene saa nsem e ba ye brothers Nigeria fo no bebre ete Ghana ebi mo Nigeria Ghana fo no bi ni Nigeria fo nam a omo sende ma omo e ma omo agina ni but nei amaye sure pa se asem we esi no Nigeria fo no ene Ghanaians na ankasa no omo take the nation sia serious edin adwenepahene aka enkrata mukinkon aka fufokin aka be mayen fa na yiranim enyefom aka mitwa na omatie Mr No Pressure odi machi pressure be de be fawo na san from Mr International Man ye kasa kire wiase no na bi muso kasa kire eyo monamfo wate ase obaso mekanfo tap send edamount tap edwumadi ko maso yasena poso send diska efri amana no ediko Ghana tap app na mekanfo da mount first time use app na be hia eye promo code adwenepahene na obogu benya discount kama na mekanfo Anas Boy Enterprise eba all type of POP say ebusia Anas Boy ebe your POP kama ayede e the amount yensi dan what you say yenye all type of self bia yenhye windows an yenye a painting so Anas Boy be yama ebusia na wasi dan na wie no eba na emoso de a na mekanfo Destiny Roofing and Steel Trusses
Destiny Roofing and Steel Transfer bed ebe board and so kama ayede edama ukomo nyina so yeso a edini Adwenepahene anase BeckyTv meda wase ne ebisi dan so a ye kan attachment edama ure Ibrahim ama the cement no ebe ma wada dem ama wodan so ahode bebempa abusua abrante ye friend Mohbad abrante we young upcoming artist our Nigeria ye nua baako a ono so agidin ye pa ye friend Naramari sa brante we sign Mohbad eto ono record label so Emma obia ehunu se the way Mohbad na eba no na abrante no ano wo pa na eduru baabi Emma Mohbad na na adwene se obe change ne record label no obefa different manager enti omo se da bi o Naramari na etena ase hunu se na obia me pagya obia we upcoming artist me ma sign no ebo ho kade esi den se wonya nuru ba bia krompo no adwene bia ba otrim se wo pese wo change record label na wo pese wo change manager saa se me ko faaye baaye ma se bi ko ye ntokwasem wo montam because sabi na Naramari ne etena ase hunu se wo angasa na woto no bia na wonya obia o but neno meme pese bia me boawo na ese no wa maboka sika na sanse eba no wo so be change akofa a different manager and as a different record label there ene yakofa ntokọ bebre de eba ema Mohbad no eba abonten ebekeke kansem a ahinta sema kese pa ekoso ewo kampunum ahinta semu ene ekum ene neoma bonen a ekoso ewo ho Mohbad di beto abonten enu gina so ema Naramari so ba abonten ebeye life bekeke kansem be kire nsemu ene last year de na episode na no ni gina achi no omonsa no kokodai Ebusia ensem no kokodai no ye wa ne hu trending video bi a ekoso upcoming artist ya ofri Nigeria friend Mohbad eba abonten be ka se sia ne de ne life wo danger ne life danger because Naramari and the boys etatan no Nigeria ho ompena de ekuno nti ne last message de beto abonten kire se owuna yembusa kansa Nigeria artist or signing no to no record label so na obey sa video no amanfo bebre ye se da bi o abrante we kura na bia ko ke bi no ofefa nro bi anu odin na aye na sa ntamanfo on taking serious adeto man taking serious because Naramari no boys eba abonten ebe claim say Mohbad sa abrante na nkasa no ono no woto no da bi ofa nro bone da bia no adwena da ni tiri no se menko no moyi menko fa koke menye wentina se omo keke kansem bi eto abrante no so ema be luki se abrante no kwaye de abodam nto mutimi polutu amanfo adwene a ma be duru ba bia abrante no ko ba bia na ase ne yesere no ti saa ne o man ebe wura abrante ni Mohbad ni saa ne o man be wura no didi ni mu ekonumu akas na sa bio obi a ebia okra na woteteme na sa mesimi efiri wo na ase mpo a ebia ese etena ase na percentage bi okrompo ese ye kan but all my boys etata me ba bonten be kan ya instead of say police for no ebe take enoma serious no o man take serious because wanim wo ska esene me a wo de me ba ntintro na betwa ato me say me mabodam on the way adness akwakoye no enti eba na sana branch na Mohbad no utimi say ba bi obekọ bia na ase esere no ye nnoma bibiri na nyame ncha de onya show e wo Canada anka obeba besna kwa Canada nti true that show no na branch Mohbad yes oyale na am say no ko hospital ne ko born panie nti true panie no sa na manfo kan true panie no e na am say branch no wan shara fa anye no ma bia mu a branch efiri mu ya chese ni wo no what a shock wawu nti se Nigeria fo no akotwe sa video na obeye say Naramari and then the boys etata no omo pen ekuno nti owu na a police for no hold abrante no responsible ni wo obewu no ejina so say abrante na ekuno ene Nigeria for no epi justice de ma yenua no but on say asorden ewo nipa mu tama abusua OneGod the nation sia kama president eba abonten be kan ye no ena omo sende koma Naramali no ena ko taking serious nka saade we can see because ebi betimi aba say ewo we abrante ya wi a different issue altogether
ebia na enye yenua naramari na ebia na boys akokuno but ebia na brante no bia no woye no oni ebia different people akonya asem anase ebia no akwakoya de boni bi na ebia sabi wawu afiri wiase but ensem ne ensem ehia da bia ni party mbopo na ya de tiaw na saad na bebe mu a gods of the land eyipie enu ntina yede the nations here aba se omla no meyi ahintasem akese enkyere ye nte free na ekro no ese Ghana fo no Africans no omutime pay attention the nations here be ka asem a yem pay attention enfo otan ene ni bre enkase metan nipa no anase me nipa na asem west na free nipa no mu ba no eno ene ese wo fade ye adwuma west na free nipa no mu ba no eno na ese wo fa ede ye adwuma because ye ne ahonhom ene TV asase so me ka asem mi da kire mo pa sa no ma we sei akoso ewo industry ni mu a Ghana kra na ewo no ekoso pa Ghana kra na ewo no ekoso pa industry ni we tu we agoragwa we tu adrotia we say obia pese obon yonko knockout obia pese man yonko showdown obia pese obon yonko de etofom nti ba ne sa na obia sabio wonim wiase hunhum nyoma etimi ba abonten ebeka what you say ese otimi efa eno be serious kakra because Africa no yenhwe the way UK omonfa ahenie eni agro UK omonfa nananom eni agro but ye no ye the Bible aba beto ho eda maye no masesa nananom eda ba abruchire abrofo no omon believe nananom se ne bibia enti we de ye nua branche so omope justice eda ma no na hwe kwan a ne yere text message na yere da beto abonte abusuan ebejo nsem because ne yere na pa kire say abrante no na da bia ehu ewonumu because text messages are na ba no so na no odene na yebeku ekina yebeku eno afro record label we so na apese obe blow na asa opese ye tete wo no wo mpese odi buo be maye nti ne yere pa se ehu a na wa abrante so na nye hu kuma abrante na bre pa asana the last point no omuku no free wiase e say ne yere no se o mamma na ye eye kana say che say o mamma eyaw abanimu ne yere no message na yere abato abusuya mekura me raho ne raho ese ne yere no eba bedi esuja this young age omaku abrante no kwa all in the name of music all in the name of this industry nti se bibi be sia ese o se si ye no era koto na marry no so obi a point finger e wo no so se ono na se bi abrante no be ka se owu a ye mfa no enkotum because ono nim de ntia o kan sa asem no but no bi wo ye kan ye mfa ne serious o kan no na e bia nkomuteki kan sa abrante na marry no edne ko gina asabio abanka bem anasa ye de ne ko gina baby putu no questions e ma ne ba media no so a nko obi sabi nipa bone ni bia wa pra ne back so be ko abrante no konkonkoku no but nam say ya fa na tra ne ntin on say asi we ya dia Ghanaians no Ghana for no mumfa tumofo obi ti say OneGod obuso OneGod come president the nations here so Bible te be kasema oba be dina tem but at the end no mumfa a record na asi montronto at the end na asi they say ene na asi yo aye nua branti wawu a Nigeria he kwan krom fa so say asi no obi a sabi nko industry no mu a kebe sie na yipa but ne culture enkyere sa ne culture kyere so wu ya de kyen ko sie no am so ekremoni tu ye na nya afi ne ba ba ese do ko she fridge me ko yo say ese ade kye sie wo ohwe ba bi mu sie abrante na hwe de we o ti wiase a na se utim sa abrante ni yo okay what ase nso ba bi esie no de se ene ade ato Nigeria fo ani abeto Ghana fo so nyina ni ato Africa fo ye ni obi afa ntu no fo obi afa nsu anyansa se bio wo baabi na baabi a wo no emmoa na wo firi ho a eso fa kwampa so na we de na ade firi because bia na eye Mohbad bia na ono kwan na pese obi ofa eso ade free eye naramari no record label na se no bia na enye kwampa nti ebe ma otan ene oya obi ba abrante no ho ena na yewe so obekumi ekina we so obekumi ene so maku na firi ho yo ese kese ya Nigeria ho no kese abutu Davido mo ne kese wo hwa Burna Boy mo obi a be reaction fa ho kese mo kasa yo mo ya ba ne nyina echi no ensem ewom ena adwenepahene BeckyTv akan boma yede abrewo no oba so a no ahye video na yede amaye kese news a etwagu e wo Nigeria Ghana Africa the whole wiase
ɛna abeto se abranti a ye friend na Mohbad abranti ewu yaya young upcoming artist ye pa obi training wa bro ho ase na ji good training na daachi bi so obi firi wa nipa na ma okwan na kɔ na see a drugs de toto no so no ɛne sɛ amanfo ka sɛ of our drugs bro so what I say ɛno de wo free ase but de ana no korɛ no ebepie me do besi a de wo mbia no AdwenepaheneTv no BeckyTv ye be san edabro mun keep it on na mon subscribe to our YouTube channels BeckyTv wo AdwenepaheneTv so ye de ɛwɔ honom TikTok BeckyTv wo AdwenepaheneTv so ye de ɛwɔ honom Instagram baby a ye ho bon sɛ ko bia wo media no so peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi